ndabasuje kandi mbaye ikaze mwebwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro byinshi tuba tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu, cyane cyane tubagira mu makuru menshi abagiye atandukanye, ariko twibanda ku gihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko. Muri iki gitondo ku tariki ya 12 z'ukwa kabiri nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo ivuga ko hari umusirikare ukomeye w'igisirikare cy'u Rwanda RDF witabye Imana. Icyo gisirikare kikaba cyatangaje ko ari inkuru y'agahinda ndetse inababaje abanyarwanda muri rusange, ari nayo tugiye kugenda turebera hamwe gatanu kuri gatanu. Ariko tunakwibutsa ko gukanda subscribe ari ibintu byoroshye cyane, ari kureba aho ngaho munsi yaho muri iyi nkuru ukabona handitse subscribe ni kuri buto y'umutuku ugakanda no kunzogera, ubundi ukajya ubana natwe gatanu kuri gatanu. Reka tuze rero tukugezeho iyi nkuru mu buryo burambuye. Igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko Lieutenant General Jacques Musemakweli wari umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF yitabye Imana mu joro rishira wa gatanu. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Donald Rwivanga yemeje igihe ko Lieutenant Musemakweli yitabye Imana. Ati nibyo yitabye Imana mu masaha y'ijoro. Lieutenant Jacques Musemakweli ni umusirikare ufite amateka akomeye mu Rwanda, kuko ari umwe mu biyemeje guhara ubusore bwabo maze akitangira igihugu akibohora, akanagira uruhare mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Lieutenant Jacques Musemakweli yari ashinzwe kugenzura no gukurikirana imirebana n'imicungire y'ingabo, amahugurwa, ibikorwa bya gisirikare, ibikoresho n'imicungire y'umutungo w'ingabo z'u Rwanda. Yagiranaga inama n'umuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda mu kugena politike zihamye n'amabwiriza aboneye bigamije guteza imbere imicungire inoze y'umutungo n'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda. Mu zindi nshingano yari ashinzwe no gukurikirana no gutangira iperereza ku hohoterwa rikorerwa umusirikare cyangwa urikorewe nawe ubwe. Lieutenant Jacques Musemakweli ari mu basirikare bakomeye igihugu cyari gifite, ndetse yagaragaye mu myanya itandukanye mu bihe binyuranye mu nzego za leta. Ku wa 12 Mutarama 2018 nibwo Jacques Musemakweli wari ufite ipeti rya General Major yazamuwe mu ntera na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, amugira Lieutenant General. Mu zindi nshingano yari ashinzwe harimo no kuba yarabaye umuyobozi wari ushinzwe ingabo zirinda umukuru w'igihugu Republican Guard. Yari afite ipeti rya General Major, umwanya yavuyeho muri 2016 akagirwa umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Muri Mata 2019 General Jacques Musemakweli yagizwe umugaba mukuru w'inkeragutabara, mbere y'uko ku wa 3 Gashyantare 2020 agirwa umugenzuzi mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Izina rya Lieutenant Jacques Musemakweli rinazwi mu mupira w'amaguru, kuko yabaye umuyobozi wa APRFC mu bihe by'imyaka isaga 7. Uyu mugabo yabaye perezida w'ikipe y'ingabo ya APRFC guhera muri 2013 ubwo yasimburaga Major General Alex Kagame wari ugiye gukomeza amasomo mu Bushinwa. Mu ntangiriro z'umwaka 2021 nibwo yasimbuwe na Major General Mubaraka Muganga wariho kugeza na n'uyu mwanya. Ngayo amakuru turagenda tubakurikiranira uko bukeye n'uko bwije, nuko aragenda akomeza tugeraho gatanu kuri gatanu. Tukwibutsa ko kubana natwe byoroshye cyane, kandi subscribe ubundi ukomeze ubane natwe, ariko tukibakurikiranira iyi nkuru nuko yagenze tunamenya n'icyatumye uyu musirikare yitaba Imana muri rusange.
zibafashe kumenya irengero ryiwe. Bavuga ko uyu yaburiwe irengero ku mugoroba ku munsi wa Mungu uheze aho yari yagiye mu kazi kiwe mu karere ka Nyanza turi mu majepfo y'u Rwanda. Eric Bagira ubusa yadukurikiraniye ino nkuru. Amakuru y'ibura ry'umusizi w'umunyarwanda Innocent Bahati Musa ijwi rya Amerika yamenya bwa mbere yacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter n'ahandi kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Umuvandimwe w'icyarimwe bakorana n'umwuga w'ubusizi bwana Junior Rumaga avuga ko Bahati yabuze ku mugoroba wo ku cyumweru tariki 7 z'uku kwezi kwa kabiri. Avuga ko Bahati yari yagiye gufata amajwi n'amashusho y'igisigo mu karere ka Nyanza, ariko mu masaha moya ahamagarwa n'undi muntu batabashije kumenya ngo bahurire kuri imwe mu mahoteli yo mu mujyi wa Nyanza. Nyuma ngo telefone ze zahise ziva ku murongo. Umusizi Rumaga avuga ko yahise amanuka i Nyanza gushakisha umuvandimwe, ahita amenyesha inzego z'ubugenzacyaha ngo zimufashe kumenya irengero rye. Ku munsi wo kuwa kabiri ndi gutegereza ku itariki 9 hari nibwo nagiye i Nyanza genda nyine nk'umuvandimwe gukurikira rumva byari byatangiye kuntera impungenge gukurikirana aho yaba ari kubaza abo baherukana neza birangira mbuze irengero rye. Bari ko mbyita niko kuberekana yambaza ubuyobozi bumfashe mbabwira ikibazo ukuntu kimeze, banyizeza yuko bagiye kumfasha. Negereye ubuyobozi bwa RWUYU bwa Nyanza ndagenda bansaba yuko nandika iyo case, ndayandika nuko nyine byagenze geranyije n'amakuru namaze kugira ubwo ngubwo, bambwira yuko banyizeza yuko bagiye kumfasha. Umusizi Bahati mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize 2020 igihe u Rwanda rwose rwari muri gahunda ya guma mu rugo nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'icyorezo COVID-19, yari yatangarije radiyo ijwi rya Amerika ko asanga ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bitagombye kwigana ibihugu bikize ngo bishyireho gahunda ya guma mu rugo kuko abaturage bashobora kwicwa n'inzara kuruta kwicwa na COVID-19. Mbere gatari ku Umusizi Bahati yari yashyize hanze igisigo gikubiyemo ubutumwa yageneye ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ku myitwarire yabyo imbere ya COVID-19. Ni igisigo yise urwandiko rwa bene Gakara ahavugamo ko ibihugu n'u Rwanda rurimo bitagakwiye gushyiraho gahunda ya guma mu rugo. Sinkwinginga ndagusaba mwugurure mukotane mukore mubikore kandi nzira ikigendwa korona igenda no mu note mwayikingira mwagwa muzo nibyo murakingirije turukibwera ejo izazifa mu Burundi dore ntitwugarira kimwe ugurure cy'abantu bahige Gakarakara ka mama bikore none aho bakikumva kuko ejo wasoraga nasibira gatatu mutware ntabone igena gombwa ejo Umusizi Rumaga akavuga ko ibura rya mugenzi wabo ribateye impungenge kandi kumubura burundu byaba ari igihombo gikomeye bitari gusa kuri bo ahubwo ku gihugu no kwisi muri rusange. Ibyo ari byo byose undi umuntu uvutse ku gihugu wese aba ari umusaruro. Noneho Bahati umusore w'120 akagira uburebure bwa metero 2 cm 3 akagira imbaraga akagira ubwenge akagira ubuhanga akagira iki, kandi nanone nkatwe nk'abasizi yari umuntu umeze nk'umubyeyi, yari umuntu udutoza kuganira, umuntu udutoza kuvuga, yari umuntu turemesha ikinyarwanda tukagira aho duhurira, yari umuntu udutoza gutarama, yari umuntu mbese sinzi ni igihombo kuri twebwe kandi si n'igihombo kuri twe gusa, ni igihombo ku banyarwanda, ni igihombo ku isi muri rusange. Ibyo byo kwitekereza ko yanabura byo ntibikabe, ahubwo nifuza yuko wenda bikunze ku mugani badufashe namwe mukomeze wenda mubifashe kugira ngo niburi ibintu bigire kure bishoboka. Ijwi rya Amerika twahamagaye bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda kuri telefone ngendanwa ngo tumubaze kuri iki kibazo, ariko ntiyitabye. Umuvugizi w'urwego RIB ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Hari ibaruwa ifunguye biboneka ko yanditswe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2021 n'abavuga ko bahagarariye abakirisitu Gatolika mu Rwanda. Iyo baruwa y'amapaji 11 bavuga ko bayigeneye abepiskopi Gatolika mu Rwanda ifite umutwe ugira iti turatabariza Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Muri iyo baruwa bayanditse banenga bikomeye imyitwarire ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda muri ibi bihe bya COVID-19 bo bita coronavirus nyarwanda. Bavuga ko leta yitwaje iki cyorezo irenganya abanyarwanda Kiliziya Gatolika ikarucikarumira. Banayinenga ko mu bindi byemezo bifatwa n'ubutegetsi birimo imisoro bavuga ko iremereye ku mitungo itayimukanwa n'ibindi muri rusange Kiliziya ikinumira. Bayinenga ko hari abicwa ku maherere n'ababurirwa irengero irebera ntisaba ubutegetsi kubihagarika. Hari urutonde rw'abagarukaho ko bashimwa n'abanditsi iyo baruwa mu kuvuganira rubanda babinyujije ku muyoboro wa YouTube n'ahandi. Abone Apotre Mutabazi, umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza, bwana Aimable Karasira, Madame Mugwiza, Madame Damangi rya Mugwiza Yvonne, Pastor Shadrack Uwizeyimana n'umusizi Innocent Bahati Musa waburiwe irengero. Twahamagaye Musenyeri Philippe Rukamba uvugira Kiliziya Gatolika mu Rwanda dukeneye kumenya niba barabonye ibaruwa y'abagenewe ariko ntibyadukundiye.
umwe mu nshuti za hafi za Bwana Bahati Inosa utashatse kumenyekana yatutangarije ko kuba izina rye ryarashyizwe ku rutonde rw'abavugira rubanda barimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubwabyo bashobora kubizira. U Rwanda mu bihe bitandukanye rukunze gutungwa agatoki n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bya rutura ko ruhonyora uburenganzira bwa muntu. Mu minsi mike ishize hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka u Rwanda rwasabwe guhagarika ibikorwa birimo guhonyora uburenganzira bwa muntu hari mu gikorwa cyo kumurika uko rwashyize mu bikorwa imyanzuro nama ngaruka gihe kwiyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi. Ni ibirego ruhora rwamaganira kure ruvuga ko nta shingiro bifite. Mwibarwa